Naimbag nga oras yo amin papagayam. Isagot mi kada kayo timay sa manin nga istorya ngayon kam pinaulwan. Andres Tandeng! Dito'y drama tayo. Anyalaki din! Anyamutan! Nagado ti wara dito'y balay, Andres! Anya laki din ni Kuray? Ako nga manang naglinis mo diti balay. Anya naglinis asasawam, Andres! Agka kaiwara dagiti sapatos kas kada tsinelas! Nakasimpa mo dagiti sapatos kung chinilas, nakapaigid danay. Ala, ornusam dagitang asapatos kan tsinelas. Saan akas tati kayat ko apan nakaisimpana? Anya laki ni Bakutin? Sa dino nga rodang iti pangipanakadagita sapatos kung chinilas? Isimpam anay bag! Jak kayat tinagado awara, nawatam! Uy, nang bakay. Ulit man ang tiagdalos dito nagtibalay. Ay. Di ka mo't nagsarasardeng agdaldalos dito arubayan niya o pare Andres. Ay, inas ka nga aramida dahi ti paray. Ibagantuman ni Kuri adyak agdaldalusay. Anya, ibaga na pa ilaeng tikasta kat dandan di ka pa yan aginala? Ay, paray. Uray no nakasimpa ka. Ibaga na pala saan? Iso nga ulit mo na natin agdalaos. Ay, piman ka mo't pare Andres. Sapay na uyong ni Bakakaw. Saan la dahi ta? Naglaing pa nga gibaon. Apay anak kawara dagito'y akaldero, Andres. Di mo pa'y maisimpa. Anya? Nakasimpa mutiyam mo ka dagiti kaldiraw. Anya anak kasimpa sasawam. Ornosam dagito'y akaldiraw. Kartingam! Pangikabila nga rodeng ka dagiti kaldiro nga ay. Naurnos mutiyam mo. Ay no, Andres! Ang panunot ka man mat. Saan la asyak ang pampanunot no kasano ang maisimpa dagita ang wara? Anya laka ni Bakutin. Awan tinakawara dito'y balay. Taka na yun ang agdalaos. Mapangkantumot iti trabaho miso at di mo makikita. Sumungbat ka pa'y lang! Disnugak day tarupam! Ha? Ay, ikwa. Sumardeng akong kuray ba kahit? Agsao ka pa'y talaga disnugan ka! Naguyong mata ni Pagkuri kasinsin Andres. Ngarod kasin sinirmalay. Kanayo na mga agdalos iti balay may. Ibaga nga naman tadyak daldalaos. Unay matanday ta nga asawa kasinsin. Puorti kararwa. May bayak latan tam na wantiriray. Naganos kakit di kasinsin Andres. No sabali la ang alalaki. Amang ano dinisnog na anti asawa na. Anyat aramida mo, Andres. Si kansamat penti nagpalda. Anya nagpalda sa sawin mo tatang. Kasanaw, si kamat amin ng tiagtrabaho iti unag ti balayaw. Kasanoon ti panagpasadam iti tricycle. Ura di agpasadan iti tricycle tatang. Tinapatag ka makadalusak iti unag ti balay may. Day talagdaldalusen ter aramidam dito'y balayaw. Nagbalin kan at takusa. Anya at takusa. Takusa, takot sa asawa. Anya. Magbagay mo launay tinagan mo nga Andres. Ta nagbalin ka nga under disaya. Ibaon-baon na kalaang ni Kore. Tatang. Wino, panaganan kalaangan iti Andres Tandeng. Anya nga Andres Tandeng? Orean niya tibagakan ka ni Kore agtungpal ka. Iso nga Andres Tanding ka. Anya laki ni tatang. Pilay bagbagana. Tumakder ka di talamisaan. Taing ka ibalaybay jay linabaak, Andres. Anya laki ni Bakutin. Mga anak mi bonak. Tumakder ka,
taing kaibalaybay dagiti linabaak ko na. Makauray dayta, kuray. Mga anak pa'y mo't atanay mabisina. Tumakder kan taramida mon ti pangibabaw na ken ka. Ay, nana, di ka nga rod aglaho aba kay. Unay, ramida ka ong. Nagdalos mat iti unag ti balayaw. Nagsilang ti swelo. Kan awan ti makita kasapot ti lawalawa. Imbag pa'y kada kayo tanadlaw yun ay tananang. Saan pa'y lakontin pa ni Cory? Ti pa nagdalos ka? Anya, Wain, itun sumang bait. Ibaga naman na saan nagdaldalaws. Kaya nagadaw ka no ti maramay. ay, unay day ta a klase ti asawa. Kananusa kong dagdalos hatap na on ti riri nanang. Anya kamatan Andres. Anya man ang titi mo na gusto ay? Simpa man mat dagita kalugong mo. Nakawaradalatan dito balay. Anya? Saan ba't anay wara dagiti kalugong ko? Nakasabit damat iti dideng. Nagalas akit kitaan. Nagado nakasabit iti dideng. Anya? Isimpam imbag dagita kalugong Andres. Pangipanangarudeng eh kadagiti kalugong. Nasimpamat yan mo. Saan damat apasalsalay? Ay. Anya man enter aramidem pare Andres. Agdaldalos ka man, hindi ti balayaw. Rumbeng lang agdalosak paray. Saan akayat ni Kuray? Tinado awara. Angem, nagdalusan ti balayaw. Apay nga ibagana pa ilaeng asan anadalos. Diyak maamo ko ni bakakaw pare. Ay, no siya laeng ti adda iti biyang mau. Amangan no mabagtita kon paray. Anya? Di ka pa yan makapasada iti tricycle. Kaputag, daldalos kalatan di ti balayaw. Paray. Tunggal lumabasak di ti balayaw. Dayta walis tambutig igamang paray. Unay meten dayta agasat mo, pare Andres. Apay naiwara dagito alibraw Andres. Isimpam man dagito alibraw. Makapasikurakit kitaan. Anya laki ni bakitain? Saan mo't apasalsali dagiti libraw? Nakapaigid damay. Di kan agrason pay. Kitaag anakawara dagita alibraw. Insimpa mait. Nagbasa nga minitay. Iso ngayon parabaw ko di talamisaan. No ammom ti agbasa. Ammom met nga isublay iti nangalaam. Anya? Di mo kunaan na sakpay lang ti mangisimpa ka dagita alibraw. Ay, mala isimpa kong bakay. Di ka kadi akong ungot. Anya ngay understanding. Nakaluto kan iti kanin ti asawam. Anya laki ni tatang. Awagan na manan iti Andres tandeng. Talaga, Andres. Tultulo kamlat ta amin nga ibagakin ka ni Cory. Diyak lang kaming katiriray. Iso nga raramido latan at ibagbagana. Nga oray bugbugkawan na kan, kasta ka day. Diyak nga rin katiriri tata. Baybay aklatan atap no sana dumakil tiriray. Nay, apay ngayon pura mo kanyak ti bato, kuray. Di ka pa'y mat maisimpati badaw. Agkap-kapi ka ditan at di mo pa'y nalpas ti trabaho. Itay pa'y analpas ti trabaho ko dito yung nagtibalay. Sa may isa, diyak matinura ti badok kahit.
Insabit kumot iti dideng. Jak kaya tinagado anak kasabit iti dideng. Nagalas akitaan. Kahit pangipanak nga rodeng kadagiti lupulupot ka. Ay kat makamu ka matan ah. Laklakayan kan. Di mo pa'y amutar aramidam. Apa yan? Kasingsin Andres? Nakapanimit kamatan dito'y sirok ti salamagay. Nay, si Kamay, kasinsin Ermalain. Ay! Nagatiddugan day taasin na ay kasinsin. Kasla na dagsen launay ti problema. Anya nga tayo, Teramida? Amo kon kasinsin. Nilakit di ipagkori ti pagparpariko taman niya. Nabannog akong kasinsin Ermalain. Kasano asaan ka mabanog kat day talatan agdaldalos iti unag ti balayo ti araramidem. Maulawak pa yun nga karapusipos iti balay men og daldalosa. Ang na sumangpo ni bakit, ay na? Ibaga na pala dyan nagdaldalaos. Anya? Mamimpa nga ron nga ulitak tagdalaos kasinsain. Una yan day ta kasinsin. Makapa-stress ti araramidem. Anya nga tayo, Teramida? Ipaigid mo man day ti timba. Nay! Apay nga, kinugtaram mo tanday tatimba kuray. Di mo pa'y maipaigid mat day ta timba. Pasalsali iti pagnan. Saan mo ta makasaliday tatimba? Tayin simpak might. Anya nakasimpa sa sawam. Kog tarak pa'y lang aya. No amok anak kasimpa day ta timba. Anya laki day. Ay, pagsisikuran mo amin ayin. Di ko namkit day. Awan dar aramidam dito balay. Anya? Mudtoy tinapasadaam iti tricycle. Anya? Sa pulong tinapasadak iti tricycle kat pagtrab-trabahon nak dito nagtibalay. Anya ti kayat mo asawan? Saan kan nagpaspasada? Nabayagan na sa anak agpaspasada. Takasano ko yung naglaing ka mga gibaon. Ayan nga ni tatang nanang. At dabiit na panan na, Andres. Napanan ni tatang nga. Jak amaw, tadi namot imbaga, tinapanan na. Aya? Mabiit man laeng. Kasla maitaytayab ti panunot mo. Awan gaganay-gayam ang makisarsarita. Makabannog may. Tay, Tiyag tagibalay talaga mo? Saan ang maibibos ti trabaho iti unag ti balay? Dakwar tayo nanang. Ay adda apay ayati kwarta. Pautangan dakpay man lang. Pagaramatam iti kwarta, Andres. Inak gumatang iti gasolina. An-anwom ti gasolina. Pangsulbar ko iti parikot kaw. Anya? Sapsapulan na ka ni Andres itay lakay. Apay ka now. Di namat imbaga no apay asapsapulan na ka. Kasla maitay-tayab ti panunot na. Anya? Di mawat nga rod kanyak iti paggatang na iti gasolina. Ananwan na kanu ti gasolina. Pangsulbar na kano iti parikot na. Anya? Pangsulbar na iti parikot na. Anya ti pangpanggapin na nga ramidain. Diyak amo Ay. Ang mga no agaramid iti saan anasayaat. Imposible nga agaramin iti kasta ni Andres. Nasingpot dayjay nga anak ta. Day, saan ka mo't amatagtagaray, pare Andres? Amangan no mabangles day takatay mo, no di kagsaw. Makauma makita niya pare sanay. Okay? Tadasawa na Ay, depende day ta, pare Andres. No nasing pahit ken man nagkaawat ka asawa, ay sigurado asaan ka mauma. Imbag ka pa'y pare ta nasing pati asawa.
Sana kasken ni Cory nga asawa. Nagar. Maawatan ka no kasta ita ti Jarmaw, pare Andres. Ala, labsan ka pa'y paray. Nadabiit pa panak. Nay, sa dino nga ti papanamparay? Ay kay naksulbaran na ti parikok ko. Nya. Di ka maawatan, pare Andres. Apa yan ay bagang nga inkasulbaran ti parikot mo? Kasano day ta? Limo kaya yung ti tornilyo ti utak ka. Anya? Ay, agyaman na. Nakasangputak matlaangan dito'y balay. Anyat na pasamak. Nagbasit matan ti linaon ti balay may. Ay na, awan matan dagiti sofa. Awan matan dagiti libro iti cabinet. Uray dagiti sapatos kan tsinelas. Awan da matan iti pangikabkabilak. Agraman dagiti ladawan may iti dideng. Awan da matan. Tilangan TV kan rep tinagbati dito unag ti balay. Ay na, nadalusan matan dito unag ti balay. Nay, simangput ka mo gaya man. Cory, bakit? Ay nga tinararamid mo, Andres. Apay anadalusan matan to'y balay. Tilangan TV kan rep tinagbatay. Pinuora kami na naadag iti sofa ken daddo mapay kagawaan ta. Tapno awanin ti wara. Anya, Graman dagiti badbado ta. Awanin at tinagbatay. anya, dadaan ka din ti ulam, Andres. Apay apinuuram dagiti gamit ta. Isuma kaya mo. Nadalusan ti unag ti balay. Awanan dagiti ibagbagaman nakawara. No ibagampay lang nga wara ti TV ken rep. Ay kapura man na tapno awanan ti agbati dito balay. Anya, ay, sana mabalin. Na. Apay ngay sangit ka. Saan ka diya kayat mo nadalos ti unag ti balay ta? Nadalusan. Tilang TV ken rep ti nagbatay. No kaya mo kapurak pa yan ti balay tapno awanan ti wara. Saan? Di mo aramitin dahi, Andres. Pangasim. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan. Andres Tanday! Dito'y drama tayo, ang lalaki din! Insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.